Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Kivu Today. Uyu munsi ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Mbifurije mwese umunsi mwiza wo kwibohora. Kuri uyu wa gatanu w'icyumweru gishize, u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano y'amahoro hagamijwe gushakira umuti iki kibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yikije ku kibazo cya FDLR mbere yo kuyashyiraho umukono. Uruhande rw'u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo yari ihagarariwe na mugenzi we Teresa Kayikwamba Wagner. Ni umuhango kandi wari uyobowe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Umujyanama wa Trump mu bibazo bya Afurika Masad Boulos wagize uruhare mu biganiro byagejeje kuri aya mahoro yavuze ko ari amasezerano y'amateka kandi ko bitari gushoboka ko agerwaho bitagizwemo uruhare na Perezida Trump. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko amasezerano yasinywe ashingiye ku biganiro byagizwemo uruhare n'abahuza ku ruhande rwa Afurika, by'umwihariko Perezida wa Togo Bwana Faure Gnassingbé. Yagize ati, ipfundo ry'aya masezerano ni umwanzuro wo gushyiraho ingamba z'umutekano zihuriweho n'ibihugu byombi, Joint Security Coordination Mechanism, hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ikintu cya mbere kizakorwa no gutangira gushyira mu bikorwa ibijyanye no gusenya umutwe wa FDLR, bigakurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Ibi bishingiye ku bushake bwagaragajwe hano bw'icyemezo gishingiye ku bimenyetso cyo guhagarika gufasha FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro. Uwo ni umusingi w'umutekano n'amahoro mu karere kacu. Perezida Donald Trump wakiriye ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biro bye, yavuze ko uyu munsi wari utegerejwe igihe kirekire. Yagize ati, intambara yamaze imyaka myinshi, bavuga imyaka 30 mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi intambara igeze ku iherezo n'akarere kose gatangiye paje nshya y'icyizere, ubumwe n'amahirwe n'amahoro. Hari hashize igihe dutegereje. Hari uwavuze ngo iyo ntambara ikomeye yabayeho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Birababaje ariko tugiye kuyirangiza. Ubusesenguzi butandukanye bwagize icyo buvuga kuri aya masezerano. Umunyamakuru mugenzi wanjye Magarambe Theodore yavuganye na profeseri muri kaminuza yo muri Amerika Alexandre. Uyu kandi ni impuguke mu bya politiki. Yagize icyo nawe avuga kuri aya masezerano. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Professor Alexandre. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza, Monsieur Journalist. Turakwishimiye cyane. Natwe turabishimiye. Ari amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse twabonyemo Trump bisa n'amateka mashya yanditswe muri ibi bihugu. Mwayabonye mute mu busesenguzi muri politike mpuzamahanga, ndetse biraganisha ibi bihugu byacu cyane Kongo n'u Rwanda na politike mu bijyanye n'ibi na FC23? Okay, merci. Ariya masezerano yasuzumye, usanga Trump ashishikazwa nk'umucuruzi wese w'umuperezida, usanga ari amasezerano y'ubucuruzi. Ariko kugira ngo azagire kuri aya masezerano y'ubucuruzi abona amamiliyari, cyane cyane ko burya inyungu ni Amerika. Kuko iyo urebye mbona ari amasezerano ari Amerika izabona inyungu nyinshi kurusha abandi bose bayasinye. Ariko kugira ngo yagereho bisabye yuko u Rwanda na Kongo basinya. Yewe ntago twahise tubyumva neza ibi ari byo, ariko ikigaragara cyo nuko ari amasezerano mbona u Rwanda rusa nkaho rwatsinze ku buryo buri diplomatique. Kuko amasezerano ntabwo avuga byandi cyo kuvana ingabo ngo z'u Rwanda zaba ngo ziri muri Kongo, ntabwo byo birimo. U Rwanda urumva ko rwashoboye kumvisha Amerika na Kongo yuko nta ngabo bafite, kandi koko nta byagaragayemo. Ntabwo icyagaragayemo ni uko Kongo igomba kurandura umutwe wa FDLR, akaba ari ibyifuzo by'u Rwanda. Wenda ikindi bavuze ngo u Rwanda rugomba kuba ari ubwirinzi. Ibyo ngibyo byo mu gihe cyose ubwirinzi Kongo u Rwanda rugabanya ubwirinzi, ese ku mupaka w'u Rwanda na Kongo hari Kongo ihari? Kongo nta guverinoma ihari. Ubu u Rwanda ruhanye umupaka n'abantu b'abareberi.
ibyo rero Kongo kuvuga ngo kugabanya ubwirinzi usanga ari nk'ibintu nabyo bidasobanutse. Ese wowe baragabanya ubwirinzi kuri kontrole y'igihugu udafite? Aho ngaho rero urumva ko u Rwanda rwashoboye kumvikanisha ikibazo cyabo kirumvikana cyane. Ikindi rero ntabwo bya bindi ni ukuvuga ko u Rwanda ikindi kintu bwashoboye kumvisha Amerika ni uko bya bindi byo kuvuga ngo M23 RDF basepaye amasezerano yabera muri Amerika hagati y'u Rwanda na Amerika, ariko hari n'andi masezerano hagati ya M23 na guverinoma ya Kongo. Ibyo rero ibibazo noneho bisa nkaho byatandukanyijwe. Byandi kuvuga ko ari u Rwanda Kongo yasimbura ivuga ko izasinya amasezerano n'u Rwanda, ariko noneho hari n'amasezerano abera i Doha hagati ya Kongo na guverinoma, hagati ya Kongo na M23. Bigaragara ko noneho ikibazo umutwaro u Rwanda rwa rwikorera guhora bavuga ngo n'u Rwanda rutera ubwo M23 rero ni ukuvuga ko Kongo noneho iri gusinya amasezerano n'abanyekongo. Ko urebye abajenero baba muri M23 bahuze muri FRDC, babuduwe bakuye za regiment Makenga ubwo yarafite ze commanda secteur, hariya bose ba Byamungu, ndetse Byamungu we yanavuye no muri prison y'Kinshasa. Uvuga ko abasirikare ba Kongo n'abakongomani bagiye gusinyanya na Gisekedi. Urumva ko rero njyewe iyo mbirebye nsanga u Rwanda rwashoboye gukina diplomasi neza no kugira ngo ikibazo cyo gukomeza kugira ute cyo gukomeza kuinvolvinga kwimplika u Rwanda muri ibyo bibazo bya Kongo. Ikibazo gihari ubu cyari gihari ni FDLR, icyo u Rwanda rupfa na Kongo. Ikindi ni uko noneho Trump yararegeye avuga ati u Rwanda niho hagomba gutunganyizwa amanimere mbere koherezwa muri Amerika. Ubwo rero urumva ko numva u Rwanda rwakinnye diplomasi neza. Hanyuma Minisitiri Nduhungirehe imbere ya Perezida Trump yavuze ko atari ubwa mbere basinya amasezerano, ariko ishyirwa mu bikorwa byayo bikaba ikibazo cyane ku ruhande rw'abaturanyi muri Kongo. Ibi bishatse kuvuga iki n'igisubizo cya Trump yatanze? Kongo ni igihugu kidasanzwe. Kongo ni igihugu gisinya amasezerano kibahiriza mu mateka yayo. Kongo ntabwo yubahiriza amasezerano, ndetse no kubona intambara yongeye kuvuka ya M23 ni ukubera kutubahirizwa amasezerano. Hari amasezerano basinye na CNDP, ayo masezerano ntabwo yigeze yubahirizwa habyuka M23. M23 barasinya baravuga ko twabatsinze, bashyigikiwe na SADC na ya force spéciale ya brigade d'intervention ya MONUSCO. Baravuga ati amasezerano barasinya, ubundi abantu batsinzwe ntacyo bashaka kubayubahiriza. Ejo bundi intambara irongera iragaruka. Ni ukuvuga ko nta masezerano, gusinya ni kimwe ariko kubahiriza amasezerano ni ikindi. Mu masezerano harimo ko FDLR igomba kuba neutralize cyane na Kongo. Ibi bizashoboka mu gihe FDLR bivugwa ko ari ingabo za Kongo? Njyewe je ne suis pas un prophète de malheur, nakomeje kwifata cyane, ariko njyewe ndi kwibaza eske Kongo ishoboye d'abord kuneutraliza FDLR? Igisubizo nuko itabishoboye. Icya kabiri nuko FDLR ziba muri FRDC. Ninde uzajya kuvana izo FDLR muri FRDC? Ni ingabo za guverinoma. Ni ukuvuga ko rero nicyo gituma nkubwiye nti ari amasezerano amahirwe kugira ngo azashyire mu bikorwa aragoranye cyane. Ikindi kibazo Profesa, hari ikibazo cy'imyumvire y'abakongomani. Bo bumvise ko ngo ibyasinywe ngo ari uko ngo M23 bita abanyarwanda ngo bagomba gusubira iwabo. Ibyo nawe wabibonyeho? Ibyo ntacyo nabibonye. Byakozwe mu Cyongereza no mu Gifaransa, kandi njyewe izo ndimi zose ndazumva. Ntabwo rero nigeze mbibona. Uretse ko Kongo burya igibeshya n'abaturage bayo,
ishobora kuba yaravuze amasezerano ifo ba Rwanda bazonga na Rwanda uruvuga ko bashobora kugenda bakabivuga ariko mu masezerano kuko ngende gukurikira ibinyamakuru by'Kinshasa byo hubwo ari amasezerano yatumye abantu benshi bibaza kuri Tshisekedi aramuvuga ko yagambana igihugu akaba gihaye abazungu akaba gihaye mu Rwanda aminere zose zizabaterete muri Rwanda ariko noneho abakongomani abantu kuzajya babakinisha bakoze analize cyane nziza bakavuga bati ese ayo maminere azaca hehe se u Rwanda kereka M23 yahavuye izahavite ati ndabira cyarimo kuri interrogation kuko amasezerano y'Doha ntabwo agira ate nta nubwo ari kwavana n'ibyo byose abantu bose bakunze kwibaza bavuga ati ahubwo Kongo yapfukamishijwe muri aya masezerano iki cya minente kiri kumvikana neza abantu benshi turi kumenya ibyo ari byo ese ni Amerika izajya inyuza minere mu Rwanda ni ibiki basinye mu by'ukuri iyo ubisomye neza usanga amaminere yose aba exploite ni vuga ko ari amaminere ya Rubaya Kongo idakontorora ahubwo gusinyira amakariyeri de mine udakontorora hari zahabu u Rwanda urabona ko rufite uruganda rutunganya neza zahabu ikagenda irafine imeze neza ubwo ko ari amabuye yose azatunganyiriza mu Rwanda naya n'izi za kafiterite n'izi za korta zizajya zitunganyiriza mu Rwanda mbere ko zoherezwa muri Amerika no kuvuga ko bakwinze niba bagera mu ruganda batereta bakora process ya y'amaminere ariko burya amaminere aba afite za composante nyinshi ubu rero no kuvuga ko inganda zigenda zisepara ayo maminere harimo za bisateza harimo za wolfram haba harimo za coltan haba harimo za tantale donc ibyo byose bagenda babisepara bikazagenda rero byose bitari kumwe aho ujya bayisepara bakayisporta ku buryo byamaze kuyungururwa buri mbese buri composante bikagenda bigiye gukoreshwa nk'uru reproduction ibyo rero ni process ikomeye ko mbyumva rero biba bikorerwa mu Rwanda ni nabwo iyo export amabuye yamaze kubateretse gutyo abafite agaciro uyongerera agaciro muri uko kuyungurura no kugenda biseparamo andi maminere n'indi myanda tugana ku musozo umuntu yakwibaza nono ibiganiro bihuza abakongomani ubwabo ndavuga M23 AFC na Kongo hari aho byaba bifitanye isano n'ibi by'u Rwanda na Kongo amasezerano y'Doha n'ubwiru ntabwo bamenya aho bageze ibyo bavuga ni ibiki ariko bigomba kujyana isano kuko bitajyanye isano ntacyo byaba bivuze kuko noneho Kongo igomba kugira ari amasezerano y'u Rwanda na Kongo kugira ngo agerweho nuko na Kongo yaba yagize icyo yumvikana na M23 no kuvuga ko hari aho bihuriye ntabwo byabura kugira aho bihurira bigomba kujya aho bihurira yes hanyuma turebye ibihugu Ububiligi bwari bwasaze n'ibindi bihugu niko nabyita unyemereye gukoresha iyo terme Union Européenne n'ibindi batiye amasanksiyo ku Rwanda ubu Rwanda ntirwari batsinze igitego cy'umutwe cyangwa bimeze bite abazungu bafite ikintu cy'uburyarya ariya amasanksiyo biriya bihano barafatiye u Rwanda bizagenda bivaho utabizi iyo babivuga yuko bafashe sanksiyo barabivuga ariko bavanyeho amasanksiyo nta muntu ubimenya ni ukuvuga ko ubu bose bari gucengera bagenda bacengera bakumvikana n'u Rwanda particulier bigeze n'igihe cya M23 muri 2012 bigeze gufatira u Rwanda amasanksiyo ngaho mbwira Theo hari igihe wigeze wumva hari igihe wigeze umenya igihe ayo masanksiyo yaviriyeho reka da voilà iyo rero nibwo burya rero bwa communauté internationale bavuga iby'amasanksiyo ariko igihe cyo kuyavanaho nta muntu ubimenya ujya kumva minisitiri wa affaires étrangères yageze i Kigali bavuganye nk'Ububiligi bavuganye ibyerekeranye n'ubutwererane hagati y'u Rwanda n'Ububiligi ukibaza se bya bihano bari barafashe byagenze bite ni uko nguko abazungu bakora nta nubwo abazungu gusa
haba hari diplomasi yo hasi n'ubu yabyumva yuko haba hari diplomasi yo hasi ikorwa itari ngombwa yuko abantu babimenya ko mu bintu byasubiye mu buryo. Ariko njyemo na Trump yasa nkaho yagiye hejuru y'abanyaburayi. Abanyaburayi basa nkaho babujijwe iya kope ntabwo bayirimo. Kandi urumva hagomba kuzamo n'ikintu cy'Abashinwa. Abashinwa bafite amasosiyete y'amaminere atereka minere nko muri Katanga, bafite amasosiyete menshi ndetse n'amasosiyete menshi atereka zahabu muri Ituri za Mahagi ndetse n'iriya muri Sud Kivu ndetse no muri Kindu Maniema Abashinwa bafite mu kuboko. Ubwo rero nibaza yuko n'Abashinwa bagomba kuza muri ariya masezerano. Ubu twizere ko intambara zihagaze cyangwa bizakomeza? Oya, haracyari kare, ntabwo nahita ngira icyo mbivugaho. Reka dutegereze turebe, ubu iminsi iri imbere izaduha matière à traiter, menye ikizakorwa. Professor, ndagushimiye, urakoze cyane. Murakoze nawe. Turabashimiye mwese abadukurikiye. Mukande subscribe kugira ngo muzajye mubasha kubona ibiganiro byacu.